Shubor nakaslem jong unongsan hima. Nakabantay ki John Pong Juti Tiaring bat ki Wade ki Jingdon Kam Hakador kababibha Wan Chikayo India kabadon hamaulay nongkwar. Ka project kabanwan rabyang ya ka jingkot jong ka umshing umsolang kabadey katlong jing im kinong maulay hakalyang ka umbam umdi kalasdang trikam limba ka jingprot lenti UMDC ba tebor lang pathaw haringkat ka Institute of Natural Resources jong ka Meghalaya Basin Development Authority MBDA katanat PHE himamalim dorbash nong maulay kanton masar bat kiwe ki dorbash nong hamaulay bagaseng nong yada ya ka umshing umsolang ya kani ka project latip kum ka water quality restoration project of umshing umsolang kabalasdang bantri kam haga artarik risaw arhajar arpo kabadeiru kasngi rakhe ya kasngi kha jong uriu kraw kari u Mahatma Gandhi hakani kasngi basdang UMDC ban pentri kam biai ka project la don lang kinong yalam na keleng kisnong kamaulay kentup yo usimbot menteri rangba barim ka jila but MLA barim kamaulay ba SD Kongwer ubalalong ru unong yalam kamaulay town dorbar u officer katanat soil and water conservation ba El Shabong ubadon bentalang ru bat ka MBDA bat kiwe kajing tmu jong kani ka project kalong umtang ban penkhut ya kani ka tilong kaba ay bam umdi ya kinong maulay Henry banwan ra ru ki buitrikam limba ki kor ki bor knang banum pentut jabo na ying kinong syongshnong siya kani ka tilong bat kumno, bat tingkay, bat belang ya ka Iba lada pois yang beri kombam di ketika subjek ke ba senong mulai nama pila sutu ka don kambun keke ila kami lenti na ka department of PhD nam tak kombam di rai ka project ka ba lamudle na ka kita water supply scheme ka kopor manay mbam di sakai ying isam ki jongi ke tikho jinge ha ka bidai ba poi pipe blue latip ki por lelenya mahado mentar kadang-kadang kita kerjakan nak mentar kumnoban penolong itu project ila persang kapala nakalem juga kumno mikmat ban pet ban khmi la kadon kanu kuno kala lenti nak mentar ban yo ban pet ba kumbam di kanu ka pu pai pe sno mulai ke joni tebang i pai pa bidai ba kini kor sakri kali tak masalah ka ba ai ji sakri kata kering sosi tolong ba kering solang ka bangi jui por bangi nak kena bangi kamlong su melong por ke cingkut ya ka ba mensuang ida la banwan kwaido na kani ka cakah nai menta ka i bakam ilong su te hakaski ka ba iyo ya ka taka bor naki no song mola banong no mikman kan supet ya ka la i satnet tan petru na poile hadu abad tadi badan kecil komplain di kena sosok ke semar kita kata kalau pulang ingat ekonomi kemat berlibat kilat kelinti hak bakulong ilah ban leye nam tak ni kan situ kerja kini ke projek mutasi ke bangile kan dei ke banikong tam ke siat model projek ke bangile hari ke solan bana kali ke pesen ke tristom kini balada ngin penorlong ni kini kan replicate ya kini kerja model pat sikiwe pat penta ke bahap jelas ke joni te ni iba kani kum salang kalajan klaring start akini sngi kulalet no nomor ba ladon pun kicing penwet aku bede kawa dan kaliang jengi ni take up kani project kat pesen bangin wara biang itu kacing kuat hakini kum salang teling ba kani project menta ginton kini ki check dam bangin le ki restore bangin le kita ki floating island ki bangin le natangin ti kampenjeli susu ya kani ka kanang ba in penklannya kan ikan cingwan cukup kan ika cakap kejongi nangta keladan ru ka cing pakat nak liang ka besen ba nak de kalau cum sim ki spring water berhenti ki umpok liu mah ki bangi liu ong lingba ki umpok liu ngin ti ki teli ko malai spa teli siajar teli ki ba rung lai spa liter ngin perluan kumalai lak liter ban channel itu ki jenis pom salang bangin ai cing imbiang kan salang
namar kumbang itip ko umsalang kedeka lifeline nam ta ko sarkari po kisnong molay moros kata kaladon kajing komplain neki nok snong makadon kajing sma railing ba kani ka project ka bang ngetre kat ka besen ni community bangin sayo ko ko bukut batti nok snong kinyo batti ko jisya nakaliang ka besen department kala ay ka proposal te nakaliang jongi mentangi tangya wat kila bangin pendep kita riya manta nakaliang ka besen pralak tam kila ayo ban sanction nam takani ka project wala mta bat mga kum nomikman mulai constituency ngala ermak sanlak kerpang nam takani ka project bat ngin sanang kat nang ya isingi nam taban pedulong kani ka project jongi ngin nang asu cirap ngin nang wat su kila tinti bangiyo batulong ka umsalang ka bakut